Svi znamo da je trenutno bezbednost jako bitna, ali jako spora i fragmentisana. I imamo 25 toolova po samom problemu. U ovoj kompaniji ja sam CEO, Luka ima ulogu CTO i nešto na šta smo najviše ponosni je to što smo napravili tim ljudi koji zajedno veruju u istu viziju i misiju. 320 biliona, tačnije milijardi eura, bit će uloženo do 2030. godine samo u cyber security. Mi kažemo invisible to dev teams, ali obvious to attackers. Zdravo svima, mi smo Gorana i Luka i iz Niša smo, ovdje smo ispred kod KID-a i došli smo da predstavimo našu platformu Nerbit ili kako mi to na srpskom kažemo, naš platform defense centar. Dakle, u ovoj kompaniji ja sam CEO, Luka ima ulogu CTO i nešto na šta smo najviše ponosni je to što smo napravili tim ljudi koji zajedno veruju u istu viziju i misiju. A sve je počelo, svi oni kažu upoznali smo se na faksu, to je sve krenulo kao super priča, radili smo zajedno, međutim nije, ovo je realnost koja se stvarno desila. Ostali smo par puta do kasno u noć, popili mnogo kafe, pojeli mnogo slatkiša, što se i vidi. I rešavali smo mnoge taskove. Što se mog nekog backgrounda tiče, pošto su naši prethodni panelisti rekli da je bitno postaviti neki kredibilitet, ja se bavim identity and access managementom, Kubernetesom, cloud infrastrukturama, nekim DevSecOpsom, GitOpsom, Dockerom, sistemima za orkestraciju, ali neću vas time daviti, Helmom i skalabilnim dizajnom, dakle produkta. Sve što ima veze sa cloudom i kako da vaša infrastruktura živi van mašine. Pored toga, ja sam doktorant na Elektronskom fakultetu u Nišu, imam čast da mi profesor dr. Vladimir Ćirić bude mentor i zajedno sa njim odradili smo par tema. To je da smo radili na AI Assisted Security analizi s temama, dakle tako je i nastao naš Nerbit. Nakon toga bavimo se isključivo normalizacijom penetration podataka, carbon-aware schedulerom, zato što kao što su i prethodni govornici rekli, jako nam je bitan sustainability, jer svi mi hoćemo da ova planeta duže živi. I nakon toga neke infrastructure misconfiguration, self-healing infrastructure i neke malo više hardverske teme. Luka? Ok, što se tiče mene, sve krenulo od fakulteta preko Cisco akademije i onda kasnije krenuli smo i da radimo zajedno na postavljanju kompletne infrastrukture, hibridnih sistema, kako na cloudu, tako i on-premise podešavanja. Naše zaduženje kao platform inženjera je da predstavimo tu svu kompleksnu infrastrukturu kako tehničkim, tako i netehničkim klijentima i da razvijemo kompletna rešenja, automatizujemo procese kako bi smanjili time to market i takođe radimo i na optimizaciji kao što je performance improvement, radimo na podešavanju security-a i radimo na smanjivanju cene same platforme. To sam i pomenuo, radimo razvoj kompletnog rešenja, podizanje kompletne platforme u skladu sa zahtevima klijenata, radimo inovativne tehnologije na cloudu, podižemo AI agente, radimo kompletno normalizaciju podataka i sve bukvalno od početka do kraja razvoja jednog sistema i naravno radimo lift and shift, podižemo kompletna rešenja koja su na klijentovim mašinama i slično, podižemo sve to u cloud. Nudimo security kao servis, pomažemo klijentima da sertifikuju svoju kompaniju korišćenjem našeg alata, o čemu će Gorana kasnije reći malo više. Radimo security testing u real time-u i automatizaciju, rešavanje tih svih problema. Takođe, kao što sam pomenuo ranije, radimo i on-premise podešavanja, znači na klijentovim mašinama, radimo on-site, podižemo isto rešenje kod njih. Naša misija, vizija i cilj je da projektujemo sisteme koji štite sebe i planetu. Imamo jedinstveno rešenje koje kombinuje ekologiju, uštedu energije, uštedu resursa i štiti sam sebe. I to nas čini posebnim tako što dolazimo iz Niša, i jedina kompanija koja ima rešenje koje komponuje sve ove tri stvari i bavi se DevSecOpsom. A
sve ovo radi i naš alat Nerbit, o čemu će Gorana reći više. Sad verujem ja da ste svi ovde došli da čujete nešto više o Nerbitu, zato što je ovo, showcase za Nerbit, pa da počnemo, Svi znamo da je trenutno bezbednost jako bitna, ali jako spora i fragmentisana. I imamo 25 toolova po samom problemu. Možete da razumete da vaš audit traje danima, a naročito ako vam nađu neki problem, koliko vam samo vremena treba da to i rešite. I svi smo mi na početku, mid-size SaaS kompanije, mi ne možemo da priuštimo neke velike security timove jer nemamo novca. I naravno, mi smo pronašli rješenje baš za ovaj problem, to je naš Nerbit, dakle on detektuje, popravlja, dokazuje i štiti. I sad, štiti više stvari. Dakle, vašu platformu, što je infrastruktura, s druge strane, to su aplikacije koje stavljate na vašu platformu i štiti vas same. Zašto imamo taj spoj svega toga? Zato što nijedan tool ne može da vam pruži mogućnost da baš ta tri štitimo. Sad, kako to radimo? Pa, mislim, ja volim dijagram, eto, doktorski me naterale. Ovako, prvo sakupljamo podatke, dakle, sve što možemo da nađemo na internetu o firmi koja se, recimo, testira. Nakon toga dolazi vektorska normalizacija podataka koja je bazirana na ozbiljnim matematičkim modelima. Nakon toga idemo fine tuning u prvoj rundi različitih AI modela. I onda kreće naš zapravo aha moment. Dakle, mi forsiramo infrastrukturu i naše AI modele da nauče kako da se brane od istih napada, kako da vam daju dobar primer kako se to ne radi i šta bi trebalo da promenite u vašoj infrastrukturi i kako da se to više ne desi. Zato što mi hoćemo da bude proof phase, da se smanje napadi, da živimo malo u sigurnijem svetu. I pišemo vaše sve compliance, dakle kad budete htjeli da idete recimo u Evropsku uniju, Kanadu, u Dubaji, gdje god i potrebno vam je nešto, naš Nerbit to može da vam pripremi i imamo na samom kraju eko-optimizaciju. Zašto? Zato što 4% globalnog zagađenja potiče od IT infrastruktura. I niko se trenutno ne bavi tim problemom. Zato smo i mi krenuli time da se bavimo. E sad, kako Nerbit zapravo izgleda? Pošto je to ovo showcase, trebalo je neki da vam pokažemo. Sa jedne strane kalkulator koji proračunava koliko i šta se troši. Nakon toga diagnostic model koji mi koristimo za inicijalno uspostavljanje komunikacije sa klijentima. On dobijemo neke rezultate. Mi smo testirali naš sajt namerno i namerno smo brisali headere samo da biste videli šta zapravo Nerbit može, DNS čekovi, SSL čekovi i ovo je samo nešto osnovno. Dakle, kad mi hoćemo da započnemo saradnju sa nekim klijentom, mi proučemo kroz taj tool. Nakon toga sve moguće cost optimizacije, dakle za Amazon servise, verujem da je većina vas ili na Amazonu ili na Azure-u. Nakon toga možemo da radimo eko-manipulaciju, tačnije da pronađemo region koji prema AWS-ovim metrikama najmanje CO2 produktuje u regionu. To je recimo u ovom trenutku Stockholm, to je dok smo snimali bio je Stockholm. I možemo da izvršimo u par sekundi, dakle, vaša kompleksna izračunavanja na potpuno drugo mesto. Što se tiče threat detekcija, dakle, sakupili smo informacije sve sa weba, mnogo nam je vremena trebalo, ali smo uspjeli. Dakle, sve što se trenutno dešava u svetu, svi napadi i sve ostalo što prolazi kroz internet, prolazi kod nas. I modul na koji smo najviše ponosni jeste penetration testing modul, penetration testing koji se jednostavno daje vama sigurnost da kažete da ste prošli penetration testing, da je vaša firma, apruvana i da možete da nastavite sa primanjivanjem daljeg standarda i da jednostavno poslujete bezbednije. E sad, kada pričamo o biznisu, nama je ovo ogroman je market, 320 biliona, tačnije milijardi eura, bit će uloženo do 2030. godine samo u cyber security. Mi imamo ideju da se fokusiramo na tržišta koja su u Kanadi, Dubaju i Evropskoj uniji. To nas smanjuje na nekih 90 milijardi i naš cilj je da do 2030. godine dobijemo nekih 20 milijardi. Što se tiče go-to-market strategije, dakle,
Definisali smo naše idealne customere, to su mid-size SaaS kompanije i bavimo se naročito u healthu i beauty industriji. Što se tiče trakcije, postoje već 3 mid-size SaaS klijenta koji su potvrdili i verifikovali naše rješenje i imamo jednog klijenta iz retail industrije koji je također zadovoljan našim produktom. Što se tiče konferencija, dakle, samo jedan, da vas eto možda dovedemo ove godine u Niš, mi organizujemo Cybertech zajedno s Elektronskim fakultetom, tako da ako želite da čujete još više cyber tema, u Nišu možete da nas posjetite. To je nekad krajem oktobra. Nakon toga mi smo prepoznati industrijski eksperti i ja pored ovog posla radim i kao konsultant. Što se tiče kompetitora, nijedno od ovih rješenja koje su trenutno najzastupljenije u svetu ne odgovara na sva pitanja i sve izazove na koje Nerbit odgovara. I hvala što ste nas slušali. Ja samo hoću da kažem da smo mi jedan od timova koji je ekstremno motivisan. Mi vidimo našu priču i naš Nerbit globalno. Nećemo se zaustavljati ovdje i ništa nam jednostavno nije dovoljno. Tako da iz Dubaja išli smo za Lisabon. Nakon toga mi kažemo invisible to dev teams, ali obvious to attackers. Hvala puno.